Faqa, mela, għax Markus għax jikmandani, basta jien ġibtu għaw, u ħin kolli għajli għamelek, vera ġibtek director, imma technically button pusher għatlek, mux director, għallex jikmanda. Insomma, l-lum għanna kem episodju, Markus? 4. Tajib. Tara, għalek nġibek biex tajli l-affarijiet bis. Mela, għanna episode 4 tal-The Malta Pop Podcast, il-Malta Pod. Tajba l-ewel darba. Konsa nejdlek prosa tal-jett. Għaxad, Sekonda, da mux Poppo Bacon. Le. Aj. Għadu ma stidnuk spajtu bacon li l-ek. Għadnet nistanna. Ħastenni, nistanna. L-estiruħek, ma f-tfan. Klaqna bl-intro, għabel Markus għet ġeja jtmir bil-ħar Markus. Palessa Markus inqala l-widneħ. Anyway, klaqna bl-intro. Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-buċer ta' wara għandu podcast. Mux podcast. Welcome għal Malta Pop Podcast. Illum għanna mistiden vera legendary. Wieħed mistednin. Mistednin, inti għet il-plural ta' leġendar. Leġenda. Isma' hi, kemm il-darba ngħidilkom il-Malti tiegħi moħħxi bil-Maltiku. Insomma, eġej. Illum għandna mistieden leġendarju. Tajjeb hekk, alright, bella. Ħalli ma jagħmlu lix complaints fuq il-lavin Malta tal-Malti tiegħi. Kellem bil-Malti sew basta jagħmel bil-Malti da. Anyway, fuck it, għandna il-Luca Lorenzo, or il-Luca Arxinu ħelu. Jek trid nizvela għek li għandi split personality syndrome biex tiġbora dik tal-grammatika. Nistgħu ngħidu. I'll take the bullet for you. Mela, Luca huwa radio presenter, huwa attur. Tipo. DJ, kollox jagħmel. Anyway, qabel ma nibdew ngħid l-sponsors għax dejjem kważi ninsihom daw. Mela, grazzi il-Malt Planet Console Konsultate Malta Pop. Grazzi il-Malta Pop li huwa li l-nifsi. Grazzi li l-nifsi. Grazzi il-Planet Consoles tal-Peacemakers u Toys u affert li tuna ħanut il-Birkikar għandhom balla Funko Pops u vera go check them out mill-logo ximkien hawnhekk. Grazzi is-solo Caffe tal-Caffe kollha qed nixorbuh, which is good. Għax għandi bżonn il-kafe xin niġi Għax Malta Pop Flock Plant. Għax nibda ngħid xorta mhux qed jaħdem għandi bżonn nieħu iktar kafe għax xorta nħawat lalla. U basically Patreon tinsewx Patreon, idfaw €2 biex ixtrik ta' kafe. Biex nixtri kafe. Le, kafe tiquli, biex nixtri kamera, ħalli ma toqgħodx Markus ma joqgħodx jeqret li l-kamera hija ħażin u forsi nixtru headphones għax illum libes headphone pink u nifordjawlu xi ħaġa tajjeb għax. Tal-aħħar episodi. Jekk imma fault. Your fault tiegħi. Darba ħaġibhom għax qed tużali tat-tifla. Speċi, għax kelli nuża headphones u tat-tifla kelli bis, pure pink. Anyway, so yes, itfu fil-Patreon, anke hemm tiers, per eżempju normal tier kemm toffruna kafe, it-tieni tier taraw li Markus nagħmlu extra videos reacting to very bad movies u nkunu ħaj forsi fun videos. Anyway, nitlu mal-ewwel għal Luca Lorenzo. Luca, kif inti? Alright, qed nħossni ġenwinament rested għax kelli ġurnata fejn stajt niqparijiet. U qajjimtek. Eżatt. Ma ġib tajjeb, għax jiena dejjem ngħid li jekk trid mur x'imkien vera viċin id-dar, dejjem problema ħata saltar. Għax inti vera viċina. Fil-fatt jiena ġibt il-mak tiegħi stess mid-dar, kafe tiegħi stess. Mbagħad għamiltlek kafe, anke kien iġi miegħi. Emmu. Nġibu famus. Lex, mbaxin għalli I'm the way, mbagħad naraħ nieżel bil-mag, gek, relax, għattara. Fatti darba episode konna ngħidu bring your own mug, Luka ma konċat lox kont ħan ntuħ mug. Imma għarra ġab il-mug, fissjara rali, Rajt li moħħi. Jiena tirħos li l-lum ġeja waħda bħal ma jagħmlu lilu vera dan niddejja meta jagħmlu li. Ħabba li għandi l-problema ta' disleksja meta naqra xi ħaġa. Per eżempju, għan iżbela di, għax at the time of recording, għedin fil-ġimma ta' ġimma kbira, il-biraħ mort namel il-seba visti. U mitfajla ta' t-nil-visa, għat li ħaqraħħom inti.
Jena dort li għattara kieku għalla ridni naqra ma kienx jitin id-dyslexia. U issa kull darba ħatamel problema fil-grammatika naħseb għan nispiċan il-korreġi. Ħajħossok tajjeb. Għamlu counter. Tistaw tamlu counter, l-editor jaf jagħmel counter u isfa. Ta' kemm iżbal nagħmel. Alla ħares konna niġu fil-millions naħseb. Mela, rinajdu per inti kif għadna attur, radio presenter u affaritek, kif tħalt fija dil-industry dal-affarijiet? Speċi fej kellek dik naf li kont għamil TikTok, kont għamil show li anka konstidentni u kont l-aħjar episodju li kellek għax ġibtlek in-nies. Vera, ġenwinament kien laq episode, ħabba the boys, ma mux ħabba vika morrejt. You gotta be careful what you say, motherfucker. Jena parti minn the boys, so jekk tqis il-boys, tqis li. Isma, jekk ħat ispara trid toqtol, jenek naħseb. Le, għalina minnek. I mean, ġenwinament, jena ma mindu konti fel-żajr kelli dejjem fascination fl-affarijiet li għandu xaqsam tal-medja. I mean, meta tkun mill-birgu hija diffiċli biex ma tkunx hekk. Għax aħna minn eta żgħira jitfawlek bum mal-ewwel musicals, għall-leċ teatri u affarijiet hekk. And there's a huge culture. Mbagħad inti tibda tgħid ikollok appreciation għal behind the scenes as opposed għal front. Per eżempju, fi żmien il-COVID ħadd spinta kbira x'kont għamilt is-sitcom just waħdi fil-flat tiegħi kien jismu kollox ġewwa, it was about COVID and mental illness. U fi żmien fejn ma kienet joħroġ xejn ġdid, wara reruns kienet joħroġ dak u actually kellu following żgħira. Minn hemmhekk ġiet TikTok, which the thing I'm very proud of about that it was promoting local content creators. Naħseb about 45 episodes in, iktar minn xi 300 klip oriġinali, mhux trends qegħdin ngħidu, clips oriġinali. Ovvjament thank you minn ħati jekk the boys għalihom għax ħafna minnhom kienu għadin jibdew jirrankaw u jagħtu l-idea tin-nies. Ma bat minn hemmhekk it like spiraled into television, meta d-dinja tiftaħ radio issa teatru television it took a kind of backseat now għax ħabba l-ħin ma tantx tista' ma nkunx ġerit nagħti l-commitments in-nies. U mingħajr ma nkunx tista' nagħmilha. Jiġifieri hekk tispiċċa tiġi, ma it all stems minn affarijiet meta tkun tifel żgħiru. Yes, very true. Fissa dejjem kellek dik Għax pereżempju kont qed issa bejni u bejru bdejt newdem fix-shower għax ma qed l-ewwel biex niġi. Dejt taħseb fija fix-shower. Bdejt naħseb fik fix-shower. That's worrying. Fil-fatt kollox lixxu. X'inhi anti-erection? X'inhi anti-erection? Insurrection kelli. Le, kontet newdem fil-xawar, ġibti meta kontet li għal-podcast, dejnejt moħħi, alright, tipo pop culture, jien liktar persuna li mmur kontra il-trends li kunu għaddejjin. Per eżempju, ma konċ kapaċi nsir famus minn fuq TikTok, għet għanamil programmi fuq TikTok, I write the quotes. Imma naħseb kolla ġeja minn du konti fel-zer, ma kon nibda nara wrestling. U din l-lum Għax inti tħobb il-wrestling, din nitkellmu fuq għal ma ħanasla. Għax tibda tgħid bejnek u bejn, I remember the first time li dort li ommi, għettila Mick Foley, għal madonni għara kif inu mfarrak mena, kem għala xaba ta' Kristu. Da kollu make-up, ta' ux kollu make-up. Ma tkun darlu. Imma but that in your mind makes you think u tgħid, ma allura hekk dak huwa make-up daqshekk reali. Ma allura kif għamlu? And you go behind the scenes. Jiena għamilt bil-kontra, jien mort lura biex mort qudiem il-kamera, qudiem il-mic, as opposed bil-kontra. Le, u inti tħobb ħafna wrestling u hekk. Imma pereżempju kif għadna, taf li wrestling fake. Kif xorta tħobbu men, għaxin di l-ħagġa, jina fuq sport, jina nkun onest, jina fuq sports, wrestling inqisu pala sports, naf li it's entertaining, ma xorta jina nqisu pala sport. Jien jek naf li it's fake, men, ma nistax nidħol għalija. Inti dik hija l-frażi, it's not fake, it's predetermined, hemm differenza. Da jisek għettejt, per eżempju, mortar event. Ma law, script writers jikbu xħaj jiġri l-ħagġa, speċi. And that's the fascinating thing about it, għax inti tibda tgħid ma allura jofja l-istorja fej sejra. Di jisek għettejt, per eżempju, again, palissa time of recording għandin fil-ġimgħa kbira, da jisek għettejt mortar play tal-passjoni, taf sejġri, Kristu mussi għala missa. Spoiler, Kristu jimut. Eżatti. Ġivir inti taf se jiġri, ħafna drabi wrestling tipo takes a turn u everything u skont l-affarijiet li kunet jinqalaw fid-dinja, pero
at the end of the day, da jisek tgħid mur tar Avengers Endgame u tgħid alright ħajjerbu l-Avengers. Sorry jekk tgħid spoiler jekk ħadd għadu maraħ, imma fottejt ma dik. Kollha ħaj canceljawni ħabba fik. Ma dik, per eżempju next weekend, again of time of recording, hemm WrestleMania. 9.9% jien nafsa jkun il-finish ta' WrestleMania, imma xorta ħanqum fis-satej ta' filgħodu nagħmel sitzijat nidaj nipprova ma norqodx u l-għada mur nagħmel show fid-disa ta' filgħodu għarmen. Ġifieri it's a thing. Jien naf ħafna nies li jħobbuh il-wrestling vera, bis għadni mbella kif these grown people, men, they're take it for what it is, u jafu li fek, men, u għal-ħars ma jafu. Xin kon naraħ meta kon zaħ. Tara fiction series, men, you tara anything entertainment, u stand-up comedy, for example, you're just enjoying it for what it is, u jek għetik buzz. Xie kun nies jħobbu primarjament l-istejjer u l-narrattiva ta' kollox. Eżempju, semmejt l-sports, football. Għala kull darba li jintaqaw il-Real Madrid u l-Barcellona meta jelabu fi Spanja jissuħa jelabu għallaw il-xitan. Le, dik vera. Għax it's all a narrative tal-upper class kontra working class. L-istess f'kolon kolloba futbol oħra, per eżempju l-Inter u l-Juve. L-Inter u l-Juve għalli xie rivalita taħraq daqsek, għax xie darba fi 2006, il-Juve ħassew li neħxew mill-Inter. So therefore, issa miljon sena wara, xorta tem dik ir-rivalità. U dawn huma affarijiet li anke naraw fi-Champions League meta jtaqgħu żewġ timijiet bar jew final jew whatever. Manchester City, history xejn, rebħu Champions League, kull feraħ għalihom għax it is a culmination of a project li ilu li beda mid-2009. So people love stories u anke series plays minn kollox, man. And that's the thing. U wrestling vera, jek it-tajdek isniet netċettaħħana. Għaxin għabel kon najt, per eżempju, minn kont naraħ meta kon zaħir, bil-Hulk Hogan, Ultimate Warrior, u għaffertek, u maċċin istek tisir toħroċ u tisir taf bit-fajlit u għek ta' fuck wrestling, man. Għana ma wrestling motiħor u għek, importanti. Mbatt għat ma rġajt ħalt fih, mbatt bajt imbella kif baqqa d-dej da wrestling. Kien kon nafu meta kien WWF, mbatt bidlu ħabba l-pandas, bidlu ħabba l-pandas, xkiena nisa timorru jġildu mal-pandas. Kami ma fucking panda! Le, speċi so kellhom ibidluh hekk. Imma infatti għalhekk għamlu World Wrestling Entertainment. Jien għandi naf nies li għadhom jarawh sal-lum u jitlu fiha men, jitlu fiha. Kemm ma tgħid inti qommu kmieni fil-ħodu għax l-Amerika jkun hemmhekk. It's another culture thing, man. It's no different to any fandom, in my opinion. Jien imaġina live ikun show imma. Inti mort live. Għatma mort. Edha bucket list naħseb biex. Jew mhux daqshekk. Yes or no, għax ara, the thing is this, ġeneralment meta jagħmlu xi events WWE ġo l-Europa, sakemm ma jkunx bħal maġġara s-sajf ladda għamlu event Money in the Bank Flow Arena, sħabi kien li ħbib marru u ħadu pjaċir, malla ħadu pjaċir. Imma ġeneralment meta jagħmluhom fl-Europa, meta jagħmlu tours, ikunu show żgħar, ħatuħu pjaċir. Imma iktar nippreferi nsifer pereżempju biex nara logħba futbol jew nara koncert. Issa xi darba, it's notwithstanding xi darba probably nmur narhom. Imma then again darba kienu ġew. Way back when din ngħidu, kienu ġew jagħmlu xi kumpanija żgħira xew hawn Malta, kienu għamluh l-MFCC, kienu għadu kemm jiftaħ l-MFCC. U kien hemm wrestlers kbar fuq, men kien hemm Mr. Kennedy. Ieħor Chuck Palumbo, men, as in Chuck Palumbo, he's very an obscure name, imma he's really, really good. Meta rajtu live. Konti qed front row ma' Nannu. Għax in-Nannu meta kien jaħdem il-Kanada, għaxu ironikament, n-Nannu mir-raħal ġdid, u n-Nanna mill-Birgu. Intaqaw il-Kanada minn Toronto. Lalla. U kienu jmorru ħafna dawn il-wrestling matches. U daw l-istejjer tagħhom ukoll kienu jiddaħquni għax huma kienu jgħidu li marru dan ix-show u jiddiskrivu minn raw. U daw dejjem kienu jbidlu l-ismijiet fl-80s. U nibda ngħidorek mid-description dara Greg the Hammer Valentine, daw l-ismijiet il-kbar. Anke nanti kienet taħdem waitress Londra. Dik hemm il-darba tgħid li jien kont nidħol nightclubs kont nara pereżempju daw il-bands jdoqqu min jafsaru minnhom. Di one of di sedet għalleġ semet l-ewwel gigs tar-Rolling. Ma tkunx taf għax jien nafu. And that's a nice thing ta' ma nafx kif devjajna minn wrestling għal movies. Le, ma hija cool. It's all a fandom, it's all
culture, man, pop culture. Le, speċi minn jaf kemm hu But the fans, there's the love. Eżempju minn jek kien groups li jibdew, għax inti pal wrestling, pal anything, pal stand-up comedians, da inti tibda somewhere small ta' tipprova u bat t-esplodi bla ma tkun taf. Per esempio anka mużika, kif ngħidu, Ed Sheeran minn ejja kien joqgħod jibbaskja fi Londra jew xi ħaġa u hekk, you know? So it's and everything always rotates around itself pala narrativa, dejjem nirrepetu l-affarijiet. Per eżempju mużika. Niftakar mis-sena li għaddit fil-Eurovision meta kienu telaw The Busker. Wieħed minnhom Sean Meachina, konna nkunu junior college flimkien, jien niftakar konna nkunu barra Blue Bar qegħdin nitkellmu fuq ir-rock man. U fil-birthday tiegħi out of all fucking days, rebaħ il-Eurovision, jiena tara. Da minn rock ġi għal. Għax aħna fil-li qegħdin nitkellmu fuq il-mużika fuq il-performances u mbagħad naraħ, like ċertu elementi li konna nitkellmu fuq hemmhekk on stage fil-Eurovision. Ettu ja bro. Affarijiet li nbidlu, speċi ma stax tara kif, you know, jien id-dir ħaġa li ngħidu, speċi nida ħafna. M'għandekx taqta' qalbek minn, you know, jekk inti trid tipprova xi ħaġa, just try it. Tiġi toqgħodx warja, toqgħodx per eżempju, hemm ħafna nies, jien ħadha minni, I still suffer from this, imma qed nipprova nbiddilha nara. Hemm ħafna nies, they try to do something, they try to make it perfect, qabel ma jillonċjawha. U jibqgħu sejrin jippruvaw, sakemm, and you can never get it perfect. U mbagħad jispiċċaw, they never do it. Qatt ma ħana release jaħħad id-diska, qatt ma ħana nagħmel l-video, qatt ma ħana nagħmel hekk, you know? Jekk ma tippruvax, you know, just say fuck it sometimes. Fear of doing it. Fear of doing it, u xkultant tiġi ABZ u dajt prova. You have to. X'tista ta' għannej? Jew fear of the dark għallina. X'tista kanna konverzazzjoni fuq tiftakar. Qabel ma kanna l-filming ta' tek-tok. Niftakar, edin imbarra fit-triq. Tipo kontekst, l-ewwel guest li kien kelli fuq dan il-show tek-tok kien Ashley. Ma stajtax jkolli ħafna guest għax fi żmien il-Covid. Ġifieri da sibna gap vera rqiq fejn ma nafx kif għax daħal Ashley f'dil gap vera rqiq. Kien l-ewwel guest hemmhekk u għadni niftakrek għax that was the first time. Sura li kont qudiem kamera propja. Li ma kontx tikkontrollanti. U niftakar għedin narak sejr nervus, u bdejt ninda kif is-sob jista' jkun li mhux komdu daqshekk, man, mbagħad irrealizzajt, torrajt, dax, you were always controlling your own narrative. L-ewwel darba kellek tafda. U għastijat, u bat kellna dik il-konverzazzjoni, kont qed li this influencer thing, I'm gonna give it 5 months if it goes well. But fast forward xi 3 xhur. Provajt l-ewwel stand-up comedy gig tiegħi. You actually tried. I tried. Or it nerġa' nipprova. It didn't go too much. It didn't. In my opinion, it takes balls to even try it. It takes balls. Milli smajt it was okay. Jien kemm għax I didn't try it again. Li anka daħqu nies, which jisib li ħadd ma ħajtħal. Actually it was okay. It was okay. I mean, u jiena niftakar ukoll minn dik ix-show. Dik ix-show kont għamiltu ma' Ed Vasallo, shout out Ed ukoll. James ukoll. James ukoll. James u Ed, Le, verament, inti kont l-unika inti kont laser pointer tal-festim kontra l-pistoli. Għalek. Ġifieri hemmhekk konti, ma it was still good. U niftakar wara konna din nieklu, like you were over the fucking moon, man. Xħal-boss, man, għax għax ma kont fuq stage, I do things, I namla fuq biċċa mobile, għani sissa, like, I control them. Guts, man. Ma titla fuq stage ma' nies, man, it's different, man. Jesus. Darba kien għalili, għalli għala ma titħajjarx, aħna ma konna għedin namlu xanna u bat fuq television. Ed kien parti minna u kien għalli Ostjan li inti għandek stejjer. Għala ma t-prova stand-up komedi dort li għetlu bro, għetlu għaxem ċertu stejjer marridom xor. Dik il-xar. Għednejdom li l-ek mod. Għednejdom għoddim palk nies. Jena sabi kolli severe anxiety. Le, anka speċi acting, għax per eżempju nistanajda fakid, mux ħanajt l-improgram, actually batu li script, I'm actually gonna di ħagġa li fuq il-bucket list li actually ħankun TV show Malti. ħagġa li ħatħamel. Ija, ħanam comedy show li għam actually ħanisħol fija, tawni l-script u issa għed nistudjaħħax, I don't want to, wara li niprofa biex nidħol actually fuq on a proper TV show. Issa excited ta' naqra l-skriptu nara kif ħanamel u mozzi u hekk. U ħatkun differenti, per eżempju, usually you show up u naf li jien naf x'għandi nagħmel u kollox hekk. This I'm gonna just show up. Ħankun acting u
xatt ħajaj li xirrit nagħmel. Ma xorta tkun differenti minn da. Taf li short on the day ma moħħok ħajfak jena ħanej. Naf, jien maġġa. Għax inti tara balla affarijiet u xorta ħatkun qed taħseb bil-kappell ta' editor ta' nibda nara speċi jiġri You can't turn that off. You can't turn that off. U fil-fatt għalek hekk nibda ngħid kemm kelli bajt l-ewwel darba li dert fuq television. Għax l-ewwel darba vera kombinazzjoni kienet rajt ma rajt dak il-show tal-Ghost. All right, okay. Insertajt is-sajf ta' qabel ma kien iffilmjawh, kont ħadsem f'xi short film għax kont jed volontarjat ġo skola sajf. Ġinti post tfal li ġenituri tagħhom jagħmlu użu tal-affarijiet tal-gvern. U one of the caveats għal-funding kien li ridna nagħmlu da short film. Short għani u sem fi. U di insertat li kienet qed tuħsib l-iskola taħdem ħafna fil-casting. Għalt li isma' li inti actually know what you're doing. Bad darba kħed, bad għat li rajċ ma rajċ tipo jishti u jużawk. U rajt mux xorta jgħet ekstra u just imkunem ma neċeju. Batit li skript għat rajn minjen, għat li inti Mario għad kun nara Mario għamek, kun nara li għandu maġġoranza tal-lines. Again, dyslexia nsi bad il-fix konċentra. Bajdek għat tela leta. Għat li if you didn't know what you're doing, ma konċ naqbatu ngħidlek. Le, u jien ukoll, speċi kif indunajtu, ċertu klim bil-Malti nħawadu. L-ewwel ħaġa li batlu lura għatlu għaw l-iskript. Għatlu għaw xi klim li ma jduru lix. Nistan biddilhom, nagħmelhom ma jom l-istess ħaġa ma kelma li naf jien. Miflok pereżempju hemm kelma li ħadd il-mara, pereżempju brix. Diki, ma ddurlix minn. Dak fil-fatt brix. U għat ma laħan biddilha minn għaxħat. Marcos, ma ddurlix minn. Mela f'da series gur musta tkun taxi driver. Fej trid mur taxbiex. Tixbiex jebek bil-biex. Ma xattix tixbiex. Marsa skala għal-maddaw. Marsa xok. Marsa xok jispiċa għallaw de xorta. Mela, reġistrating mela xin saqsin nies ħafna. Inti dirab xi logħba fuq il-mobile? Fuq il-mobile le ma jkollix ċans. Kif ħadd ma jiraf? Le, tafx nilgħab fuq il-mobile il-logħba tal-ħajja minn. Għax dak, le, l-mobile ġenwinament. Għadni niftaka, u nejra għal dak iż-żmien li konna nlabbu Snake u Space. Issa just emails, man. Just emails. Saġġin, is joffenduni, editing. Mobile, dak important. Tamen ħafna editing fuq mobile? ħafna. Għax bil-4 Street, man. I mean. For online stuff. U inti vibe ġeluk tamen ħafna content u hekk tagħmel għalhom fimni jiena ġeneralment when it comes to my own stuff I do my own stuff. Da li mur fuq socials tiegħi personali. Jek mandawk vibe per esempio titfa' xekk jew titfa' xekk jew sometimes. Le ta. It's more of mux warning ta' għax warning hija kelma ħarxa, hija aktar advice. Għax per eżempju jiena qabel kont nitfa' stories waħda f'waħda. U darba kienu għaluli isma' like ikkalma fuqhom għar-raġuni li qed titlef ħafna rotation tan nies li jkunu qegħdin jarawk. Ma okay, bdejt innaqqas fuqhom, imma that is a lot of my industry is having an ego in front of the mic. But behind the scenes you have to have a very minuscule ego. Jekk xatt jgħidlek xi ħaġa, għandek żewġ ċansliet. Jekk bat il-xatt joħdu fuq kemm għandu, għax tgħid jien għamilt X amount of shows inti fiex tifhem. Ma badden again nrid niftakar lin nies li din ikellmu li jagħmlu it-triplu ta' kollu suċċess tiegħi. So għandek għażla jew tisma' jew ma tismax. In-nies li jisimgħu jkunu fil-post promettenti tan-nies li semgħu l-advice minn ta' qabilhom. In-nies li ma jismawx jew jkollhom triq itwal biex jastu f'dik il-pożizzjoni jew inkella jkunu għadin jisimgħu fil-karozza. Ġifieri dik hija r-realtà. Dik hija pereżempju jiena naħodha for granted nista' ngħid speċi meta kont qed nivvinta content għax il-content tiegħi huwa jokes nibilha f'sormi u affartek. U kont għadna nitkellmu fuq għadi meta kien hemm Love Island. Jien kont qed naħdem ma' Gedġi, li Gedġi kellu tajjin ma' Love Island u hekk. U kienu qaluli speċi ton tamilx ħafna ċajt fuq il-Love Island. U konti ħosna għalura, speċem jkun hemm James u Max, u dawk jagħmlu balla ċajt. I mean, Love Island kulħadd
beda jitkellem fuq Love Island, ma stajx taħrab minn. U ma stajx nagħmel ħafna ċaraħ ma ċajt, tarax. għax peress li tkun qed taħdem mal-kumpanija u hekk. You couldn't go. U issa dis-sena I'm looking forward għax issa m'għadniex ma da. So the floodgate huma opened, kull ħaġa li hemm ħanagħmel. Imma dik mhux hekk ma dik hija ħaġa vera trid toqgħod attent minnha men speċjalment minn naħa tiegħi inti kont f'dik il-pożizzjoni issa li għaddit b'Love Island. Jiena alla volja jekk pereżempju Love Island jixtiequ jagħmlu xi ħaġa ma' kolunkwe radio station, even though you're an employee of that station. You represent it ukoll. Eżatti, u You speċjalment. can't escape, speċjalment Malta. And that is my learning curve. Again, jien jisni the relative short amount of success Nate short, issa, ma xtipu COVID, kemm ilu COVID is-serba, 5 snin. Been a while. 4 years now. 4 years. Eda kollu nqala fil-COVID, jiġifieri n-nies rawni nikber f'daqqa qudiem għajnejhom. So I had to grow, get better, get at the level where I am actually being portrayed as, u apart minn hekk, actually nagħmel il-fuck-ups u nitgħallem li dik kienet ħaġa li anke llum il-ġurnata nitgħallem minnha fil-fatt meta tiġi għal content creation, għek tibqgħod attent fuq ċertu affarijiet, anke pereżempju għax apparti minn hekk tiftakar li x-shows tagħna, show tiegħi huwa sponsored. So jiena rrid noqgħod attent li minn dawk is-sponsors li jkelli I don't piss off anyone. Mhux pereżempju qed tisponsorjaw Coke jabdu il-ħin kollha tikol Pepsi kemm hu tajjeb. Pepsi l-alla kemm irobbu l-Pepsi ben. Bilħa, grazzi l-sponsors tagħna l-Coca-Cola. Le, ma dik il-ħaġa min trid titgħallem, imma at the end of the day it's all accumulating information. Gut feel. U din hija ħaġa li ngħid ħafna nies għażin għax pereżempju aħna x-xogħol tagħna without as you would know tiġi li ġej tagħna replacements magħna. One would think li tipo l-alla fuq ir-radio u fun and games, it's actually. No, it's work. L-ostja, fun and games. Le, speċi ftit replacements li nagħmel, pereżempju Johnny tini idea li trid tagħmel research. It's their job to make it look easy. If they're making it look easy, it means they're doing a good job. Oh, that's easy, yeah, because they know what they're fucking doing. It's easy. Eżatti, u dik il-ħaġa, u llum il-ġurnata pereżempju jitlu jgħidlek xagħti minn jgħamx bas fuq radio, imma still job. Imma you have to get to the point where you know what you're doing so you can have fun. Overthinking, I mean, bil-bidu, learning, it's anything, man. Il-konfidenza ma tiġix hekk. No matter who you are, jiġifieri. U jrid ikollok ċertu ammont ta' perspective fuq ħafna affarijiet. As in, meta inti tiġi tagħmel replacements magħna, for you, I would think it is easy għax inti għandek people to bounce off. Mela, mhux ħadd inti għandek show waħdek, so you trid tżomm in-nies entertained, issa qed tagħmel live streams u hekk. U jiena dik il-ħaġa, jiena inkuniet, jiena u l-Mike. U għal-bidu it was easy to understand li jiena qed nitkellem ma' Mike biss, ma waqt tirrealizza li much bigger. U mbagħad pereżempju immaġna per eżempju kollok xi storja li jena doppju sensata. Sejna bid-disa sa nofsinhar. Jekk jiena ngħid jekk jiena għandi dil-storja, ġeneralment nħalli għall-aħħar tax-show. Għaliex? Għax ma rridx ngħid doppju sensata ovvja. Walli għadni qed ninstama' fil-vant tal-iskola. Għalhekk. Ma dawn huma fuck-ups li jiġru tgħidu ċokito falli miss. Alla għares ma ta' mizballi men d-dinja. Le, men dawk titgħallem. Le, per eżempju għammu Mr. Ashley jekk jibdaw jgħidu għares ma ta' għamlu l-ikbar zbalta. Kieku mux għedin f'dal podcast. Inti you're an only child. Le, għandi l-oħti. Mela baqgħu jipprovaw. Oħtok iżar jew ikbar? Iżar. Iżar? Le, propju għamlu zbal b'oħti biex nkun onest. Lalla! Għax infatti di storja li uħti nista' ngħidha għax uħti mhux ħatara l-podcast għax tanti supportive għalt li mhux ħanaraħ il-podcast tiegħek. Għalt li ommi basically uħti kienet like fucking crazy sa psycho child. U tgħid li kieku ġiet uħtok qablek inti ma tiżistix għax fucking uħtok. So you were a model child? Le, jina model, jina kwiet, jina perfect child. Xej, jina I'm perfect in everything I do. Issa sa pensienu. In inverted commas dejjem tax biex. Le. Eżatt, perfect in everything you do, it's biex. Best boost.
biex għala. What the fuck? Għanzi dawlu timer, Toni tana, Tani tina. Dik nafnajda, Toni tani, tini. Perfect, you can stop there at Mazzani kemm tajjeb. Mazzani, I want Anna Nek, dude. Toni tana Weekend Remix. Weekend Remix. Beat Alex. Mela rrit nisaqsik ukoll, inti tħobb TV shows u hekk u speċi tħobb mhux daqshekk, m'intix iffissat, imma pereżempju Ted Lasso għoxbok, kux fe? Ted Lasso ġobni, malla, ġenti ħabba l-floket. Għax kellek il-flojin. Ġobni, men tafalla ġobni għax it's so difficult biex tagħmel series fuq il-futbol. Li mhuwiex reality fly on the wall dak it-tip. U Ted Lasso verament sab dik il-balance perfetta comedy u realism. U drama u kol fiħ inti moġbok, inti segdejtu. Ma ġobni, right l-ewwel episode and I'm like, this is not for me, man. It's too... Isni, mata rajt l-ewwel episode, ħassejtni rajtu kollu, you know? It told me enough. And it told me I'm not gonna enjoy this. Ostja? Jena, I have that. Issa jena biex nibda xaħġa u mon kompliħx, it takes a lot. A lot. So nibda xaħġa, nispiċċaw kollu mbat nejt li ma ġoblix, ma Ted Lasso I saw episode when I'm like... U di vera timbellaħni, għax imma, I know it's extremely popular, rabba ħafna awards, and everyone I know likes it. So it's one of those... Taf xini fattur naħseb għax xina niftakar meta kien ħareġ il-reklam. Għax dak initially Ted Lasso kien spoof reklam ta' Fox Sports għax ħajibdaw joru il-Premier League. And knowing that backstory, għax jena daw l-istejer ta' affarijiet li ħalaw minn xejn, uħobbom men, nonejta għantih ċans, ovvjament. No, it's very popular. I know a lot of people that fucking love that series. Le, u jien ġobni Ted Lasso ħafna speċi palmat it's about football fuq kollox. U t-tini net. Honestly, jien minix fissat fil-futbol, nħobb il-futbol. U plus bil-fors ma nkunx fissat fil-futbol, xen nżomma n-Norris. It looks like it's way more than about football. No, diki għanda story u anka il-transition mill-growth li tara mill-players u oġobni ħafna, like, I find it... Football huwa sekundarju fiex da. No, it looks like genuinament. Infatti, il-football, it takes the back steps. Yes, it's characters and just bina from the episodes I see on the television here and there. Jiġifieri. Le, ma t-linjer u... Ma there's a reason it's so popular. Infatti, issa għalu ħafna rumors li ħajamlu spin-off li speċi. I think it would be too much. Għax per inti kull series. Inti kull series diki, again, it's a story, it finishes daqsek. Eżempju, jena series li iktar li joġbuni bħalissa d-nikem l-estate is-Sopranos. Fucking tweet. Taf li għatma rajtu Sopranos. Bro, Sopranos, l-aħjar television series li... Xie zoppet ħares li jek, Marko, saqqal. Ma rajtu, xeħ. Actually, The Sopranos ċittaraħ. It's good. Ma da mux tal-mafja u Le, għaft kellem. Bro, isma minni. Mux għalla tibda tgħid, imma it's bigger than that. Kieku ma sarx The Sopranos, Breaking Bad ma kienx isir. U taf minn qara dik, created tal-Breaking Bad. Għax ħadem fuq. Mala, kien xi writer and director in some things with Gilligan. Ejja, kien il-keħa. Le, Sopranos, seriously, it changed it. And it's għalija l-aħjar TV series, hands down, memx competition. Għalija memx competition. Anki just knowing meta nġibed, da sadammar minn 99 sa 2007. Da tibda tara n-nis għedin jiddiljaw fuq DVD players, jizom għedin jiddiljaw boros ta' kok ta' xie, u jina nibda nejt moħ, nibda nejt fjera, da' dak iż-żmien, imma anki ta' dak, wieħed iktar obscure Californication, man. Bro! La Californication. Reġidi dak. Deep cuts, man. Yeah, that's a fucking while ago. Mux Californication, mux dak li kien mħu xaxxi. David Duchovny. Dak kbir, imma taf xini, dak bdejtu, dak kien orjuli ostra, u jgħed kien hemm kast mija jawċi, sojot l-Australia Andrew Ostja. Konna din għant il-flat tijaw, u għalli ta' series ħajorbu. Korini, episode 3 inserta għed minn dawk l-ħanizrijat. Għaxu basically fuq għal-mim. This is a big part of it. U plus ta' xit, mux tal-HBO, dak la HBO Sopranos. Danu ta' għed minn dawn il-networks kim maru. Jistaw jamlu pal Game of Thrones, daw HBO. U da, meta rajtu, I don't know if I like it or not, but bdejt naraħ mill-bidu. Ura da rajtu xie 3 darbiet ta' kollu ninsidajr. Di kull darba ħazin fħajti nara ta' fala xu, meta rajtu
I saw a lot of myself in the main character, mux tip. Taħxi ħafna inti mela fisser. Le, mill-punta, dan huwa persuna li għandu don, u ma jafx il-soppi don. Imma he's always working, għaxu his dream is tifla tiegħu u l-mara ma minn kallu tifla. That is always the end goal ta' kol. U kull fucking series men eżatti meta taħseb li għalla ħajspiċċa jieħu dik il-ħolma tal-perfett. Tinqalu lu xi zob. Il-liba men. U out of nowhere jibdaw jinqalaw. Yes. U minn arma trid at the end of the day da bniedem dickhead kemm jkun dickhead. Li bil-fors tissimpatizza miegħu. Iva. And that for me personally is my favorite. Taf li għatma rajtu. Besseta, jien daw għatma Għara rajtu. Sopranos. Nar Sopranos. Dak bis ngħidlek. The Sopranos ngħidlek il-main character mhuwiex bniedem l-għandek. Mhuwiex boring imma. Le, Madonna. Boring malla. No, dal-main character. He's nothing to idolize. Dan bniedem liba, joqtol in-nies. He's nothing you should Nice be. guy. Imma b'xi mod, you really feel sorry for him. U tixtiequ jirbaħ. Ma tafala, għax it's not about, it's about the mafia. Imma internally it's about family. Cultural struggles, għax huma Taljani Amerikani u għandhom fucking bokka li huma Taljani Amerikani. Għax dalek tibda tgħid tipo l-Amerika kemm kellhom preġudizzju kontra s-Swed, kontra nies ta' pereżempju background iktar ta' U anke Taljani. Italjani. Efem, huma parti mill-problema biex ngħidu kollox, għax parti mill-mafja. Kienu l-ewwel immigranti li daħlu. Yes, of course. So minn armatri tisom kienu il-bidu tal-problemi ma din jipprovaw jalqu l-bibin għal kulħadd. Imma parti minn hekk da minn kelli nħadem fil-99. It starts with therapy sessions, man. Dik il-ħaġa, that's the main thing about it. Li għandek fil-bidu ma jkunx il-boss, imma għandek il-boss, it's not a spoiler, don't worry, li more therapy sessions u tipo a series about the mafia and the main who's going to therapy. That will not happen in the mafia. Għax fil-mafia xieġifiri tmur għad therapist ta' tajdu And I don't know what it is, imma l-formula għalija perfetta. It just does everything right, man. Everything right, man. U ta' tix kas li beda f'99. Oħraġa minn Le, jemma dejjanux għax it doesn't feel dated. I mean, the players għif għal, etc. Imma honestly, man. You will love it. So You will good. love it. Prova, per esempio, jina ċertu serji li kunu naqa fuq il-crime u hekk, I don't really like them. Per esempio, taqlaw l-ħara. Per esempio, Peaky Blinders, moġobnix, men. Like, right, l-ewel ġi seasons, un-bat, kemm iż-żob ħajdu ma jafu bil-fucking alla mafia, like mafia like just killing this, drugs, this, crime. It's the same fucking shit, man. Again, it's the same stories, the settings are different. Per esempio, Peaky Blinders, Sopranos, u ħan semmi uħor obscure, The Borgias. Alright, okay, yeah. It's all about fucking crime families. Dej, man, crime. U kulħadd jaf li dawn qegħdin jaħxu. Jiġifieri diki, imma it's the way it's presented, it's the different eras. Għal b'xi mod, il-Peaky Blinders qabad ħafna u Malta x'kulħadd jissimpatizza lej dik is-stil antik. Ejja, kulħadd jilbes hekk u kollox hekk. U kellhom dak is-style u jieħdu klassi gentleman tif, gentleman crime. Darba niftakar konna skonsejjer il-bed biex indu kien jiġi ħafna miegħi kuġinu qabel ma beda jiddu. Darba kien ġi bil-vest, bil-qmis u bil-kep ta' Peaky Blinders. U għal ġieħna barbir so l-estetika tmur. Ma niftakar narħġiel il-karozzet lu bro. Minn sanfilep il-birgu inti men, mux fġiħalla minn termin. Dak jgħamillek xie quotek. Life is hard. Hu li trat ħanit fa' quotek. From the ghetto. Ma badi ta' xadja xkuġru jgħamilli għadek. Ti fajtini dik il-ħarsa li l-ujtini minn du konna tfazzar jgħamillek għadek. Għawajja. Le, vera, dik li għandu Peaky Blinders, they have a style, u nisi. U le, mux ma ta' kien popolari Money Heist, kurat li til-besta fucking Money Heist. It's typical. Imma about doing series li għandhom influence kbira. Le, jina ġbuni Dispjaċini nejt il-nies li nofs l-affarit li tal-limt fajti. Ma li jina minni, xumma vera topical. Lalla madonna. Imma topical, li tiftakar stejjer anki minn 90s. Yes. Per eżempju, darba kellhom episode fuq Y2K.
Y2K. U l-lum il-ġurnata semmija xi ħaġa l-Y2K. ħafna nies ma jfux il-ħaġ tal-Y2K. And they cannot comprehend. Era Marcos, le ma jifxiex. Ma nistor, qegħdin 2024, ta' ilu 24 sena. Exactly. I'm not surprised they don't know. Ma Marcos anka ġara l-biraħ ma jafx fisser għallax kien. All right, okay. Okay, nara għadek. Jekk ngħidlek x'taħseb li huwa Y2K, x'taħseb li? Xi machine. Għadejdlu int jew jien. Għajdlu. Mela dak għallida pal New Year's Eve ta' 2000. In-nies ma kinux jafu jekk id-dinja mhux se jispiċċa jew le. Ħasbu li ħajjispiċċa. Għax ma kinux jafu jekk il-computers m'għandhomx il-capabilities biex jistaw jiprocessaw minuta ġo millennium ġdid. U Presley dak iż-żmien. Jekk konna ngħixu bil-biża ta' shit. Tinsex dak iż-żmien il-computers ma kinux normali daqs kemm huma llum. Kienu normali fin-1999 u 2000, obviously, I mean dak fil-fucking 60s dew. Imma tant stock market hemm il-computer, il-businesses għandhom il-computer. Allura Presley ħajja bdiet issir kollox fil-computers. Jiġifieri jekk on a technical level, il-memory u CPUs tal-computers, in-nies ma kinux jafu fiċ-ċert x'ħajjiġri, fejn all that happened is minn 99 mar 00. Imma ġeneralment ħasbu. Tinsix, Facebook u shit mawx, allura ħafna paroli fil-Vojt u ħafna għajna zgur li ħessel u maġara fucking xejn. Maġara xejn, basically, let down tal. Bazzikament kienet jisa li id-dinja kollha kienet jisa l-pjazza tar-raħal. Qed jistenna. Għax meta ġiku il-computer għallu l-alla, men, ħanitfaw kollox fuq, u bad-sekonda li tafaw kollox għamlu għadek. Il-lalla issa ħajjin ħexa. Se nagħmlu issa. Le, bdew jiwarjaw li speċi ħaj jikrashja mill-midnight ta' dak ħaj jikrashja. U jgħaf everything on computer ħaj jiġi deleted u I know, imma Presley in-nies il-ħajja tagħhom saret kollox fuq il-computer qalu jekk tiqaf dik tiqaf id-dinja. Dażek. Aħseb wara issa. Hekk bdew jaħsbu issa. Issa fil-year 3000 ninkwetaw fuq dakinhar. Not my problem. Ħalli fidejk Marcos, ħalli fidejk Marcos. Sek fucking zajd. U jena, dak ħajjiex għal dejjem. Le, ma per eżempju, jien nirrispettom il-South Park, pal South Park u pal liħort Family Guy u Fartek. Li jieni. Le, Simpsons li għandhom they just. Dak għandhom 32 fucking seasons, jek mux ikta, jek mux tajt. Mela. Dak kemm episode ta' Simpsons. Ma nedaw fil-97. Ukoll hija. Għandhom għaddejjin. Issa jiena I'm up to date with them, għax dejjem kont narhom. They're good, they're fun to watch. Imma daw, mux ħad komperjom ma daw. Ma Simpsons mainstream malla, safe malla. Imma dawk ħadu break. Kollha kemm huma ħadu break between seasons. Taf x'inhu huwa the longest running weekly show ever? Weekly. X'inhu? Raw. Ta' wrestling. Aha, vera. Għax qatt ma ħadu break. Qatt ma jieħdu break dawn. Qatt ma missjaw waħda. Stra. Anki per eżempju fi żmien il-COVID, actually bin-nies fil-screens, man. Bajja Zoom, mela, actually għamlu rina għalihom. L-affarijiet li bdew fin-90s baqgħu jippersistu, ostra. Le, ma going back to South Park, jieni belħuni kif jiġu għala bibżobbhom. They just put it in data. Għax il-mod kif jagħmluha they get away. U anke f'da żminijiet li kulħadd jiġi offended u shit like that, xorta jagħmluh. Issa għandhom free pass, man. Per eżempju, darba niftakar kienu għamlu episode biex tara how fate works imbagħad. Uma kienu għamlu episode, kienu għamlu xi 200 episode ħaġa kien sejt. Imma f'dal episode kien hemm jisu Avengers Endgame, imma bin-nies kollha tal-reliġjonijiet. Super best friends. Jiġifieri inti kellek il-Ġesu. Muhammad li kien sponsor bar. Kien hemm iktar nisra, u kien hemm Joseph Smith tal-Mormons, insomma daw il-religious figures kollha like you're trying to offend everyone. Kemm nista' nolqot lil kulħadd. Kulħadd kien dak it-tip mill-ikbar CEO tad-dinja sa Gracie qed tixil ħaxix men. Kien kulħadd kien offended. U kollha ngħaqdu biex jiġġieldu kontra l-għadu tad-dinja. Barbara Streisand. Dasek. Barbara Streisand min daw kien nies kollha? Barbara Streisand ħadet ħalija. Dasek. Il-episode online neħħew għax Barbara Streisand fetħidulhom kawża l-qorti. Jiġifieri la offendejt il-Kristjani, la l-Musulmani. Dak ma ħadux għalihom. Ħadu għalihom ma mhux il-Musulmani ħadu għalihom.
Imma dak to be fair ħarġu censored version. Għax mhux suppost jidher depiction tiegħu. Imma kien hemm il-bullshit. Kien hemm ħafna ħesel. Imma iva li ħadet għalija Barbara Streisand hija vera tibgħu grow the fuck up. Can you not see? Did you not watch the fucking episode? Int ħadd inkwieta Barbara. Le għalek. I respect them. U speċi joġbun li jista' jibqgħu jagħmlu l-affarijiet and no one gives a fuck, man. Big ups Matt Stone u Trey Parker. U kull min jixtieq jagħmel il-komedi li m'għandux l-użanza biex jagħmel għallum il-ġurnata. U li għaw kemm ġiet toqgħod attent, speċi vera. It's too much, speċi. Jien peżem nirrispetta. Għanajdem fakin, nirrispettom il-Max u l-JD li għet jamlu għaffariet għalla bibżobbom u għaffaritek u għavolja għal kem għandhom nis li joġbu u għandhom daqsek hate l-istess. Imma jamlu għalaj. Jek ma tamil ximħabba l-hate, tista ma tamil xej. Tista ma tamil fakin xej, għax ħassib il-min id-dejja, l-żobbu zgur. Differenti dika xedina u Malta. Exactly. U Ukoll Malta, għax. Jena dejjem nejt u niqpa nejda sal-axħar ġurnata li kolli naħdem on radio. Ħafna mit-charm li għandu JD u that I kind of try to pick up on it hija li aħna għandna sense of humor u l-personalità ta' persuna f'nofs il-pjazza. Tal-parlant ta' nofs il-pjazza. Nothing is too much, ma then again it has to be censored obviously because it's on air. Pero jien għanna huge fan ta' dawk is-series ta' David Williams u Matt Lucas. Oh, dawk Little Britain u Can Fly. Dawk kien ħobbhom imma l-lum il-ġurnata. Ma stax tagħmelhom. Laħadar tefaw klip fuq il-TikTok. Tala li klip. Like, it is so racist malla, man. Għal-ħares li ġamlu u messa, kif jidu? One-liners, man, li aħna randomly, with violence, nispiċaw quoting it in conversation. Per eżempju, jekk taqbad id-dur lejja u tgħidli mandi l-hairdresser fid-disa, jien naqbad id-dur randomly, jano. Un ġast randomly per eżempju jekk tiġi, fil-fat li qed tara jaddu satej. Un-bad tiġi per eżempju, tgħidli xarek xidilek. I don't like it. U bħadġa s-dit għonaj dat nisma t-ċajta ta' nof, imma għall-inqas. Anki li dak fiskin li jużajr u li jmurant il-talent agent. Meta ikunu għedin nġildu fuq xaħġa u nargumentaw, jew nirrakkontaw xaħġa taħraq li ġat fil-ġurnata tagħna. Inkun sejjer per eżempju, għax mbagħad qalli biex nagħmelek, mbagħad qalli biex nagħmelek. Does he want me to write the thing tune? U dejjem nispiċċaw nitqu biha. Le, ħanajlek il-comedies tal-antik, veri belħuni, per eżempju il-comedies ta' Mel Brooks. Racist, malla, Blazing Saddles u hekk. Ma tistax tagħmelhom da żminijiet. Tista' tagħmelhom, imma tant jaqlaxit li in-nies sirna wis, Madonna, wis trid toqgħod attent. Everyone gets offended of everything. Le, ma vera, people complain about everything. They need a life. If you think something is funny, do it and roll with it. Le. L-ħaġa jistajġun bat mux xadilek. U inti tħobb ħafna mużika, obviously, bez li DJ hekk. Daw il-films li jħorġu, il-biopics u hekk, joġbuk jew you think sometimes they're over-saturated, over-fake. Per esempio, ta' Bohemian Rhapsody, ta' għalla ma darit li riġ, ta' Queen. Kienem ħafna nis li muġbitom, xax għallu it's too polished, it's not the real story. It's going to be polished. Ħanej l-għara, one, I mean, that's a film. It's not like it's not supposed to be a documentary. Ma kienem ħafna nis għallu l-ħara dal-film. Inti meta jkollok bands li huma kbar pal huma Queen, there's a lot of ownership to it. Jekk daw kienu parti kbira minn ħajtek, inti għadħoss li inti parti mill-band jew huma parti minnek. Meta ħareġ Bohemian Rhapsody, jiena ħadd pjaċir bih, għax jiena alla volja naf l-istorja tal-Queen. It was the start of the biopic era. Sa jiena naf per eżempju persuna fissat fuq Queen, Frank. Għalli, no. Moġbux, għatek? Għalli, I appreciate it, ma it's not good. Għalli, għax għalla ħares. Titfaġġu film x'kien jagħmel Freddy. Vera, kienu R-rated malla. Fair enough. Imma at least it's there. Era bil-kontra ta' Motley Crue. Jienu ġobni ta' Motley Crue. Ta' Motley Crue maliex it's so good. One, jiena niftakar ma konti fel żgħir nar interview ta' Nicky Six li wieħed mill-idoli tiegħi. Inti rajta ta' Motley Crue?
No. The Dirt. Tajjeb, ta' ostja. It's like hardcore. I love music, but ironically I find it very hard to watch these kinds of movies. Like Bohemian Rhapsody u ta' Elton John nżejt ġismu. Rocketman. I ma memx l-appeal. I'm sure if I watch them I'll fucking enjoy them dik l-ironija, ma I don't look for them. I don't know what it is. Ma ta' mot l-crew hardcore. L-crew hardcore ma ta' falax. L-ewwel kienu in discussion biex jagħmluh ma' Paramount u mbagħad ma' Universal u tnej li huma ma rridux jaċċettaw. Eżin ridu jagħmluh imma jagħmluh għas-sinema. Dak kien l-ewwel film li ħarġu Netflix paloma pala executive producers. U sinjal li huwa fuq Netflix. Netflix kellhom open book biex jagħmlu kif rridu, anke speċi sex scenes jider. Kollox. Alcohol, like things you can't show on the cinema, x'kieku R-rated mal. Too much, And that's why I believe li in the realm of musical movies jew nkella biopics, that is in the top 3 for sure, jekk mhux il-number 1. Għax huwa l-iktar wieħed li huwa honest. Hemm dramatization, però huwa honest. Aron bat per eżempju meta ħareġ ta' Elton John, it-tfajla fissata fuq Rocketman. Jindur lejna jidulli ma niflax. Jien ma ġobnix ta' Rocketman, ġi jisu musical, fantasy. I gave it 10 minutes. I gave it 10 minutes and I was very generous to give it 10 minutes. Għax, Elton John mux il-favorit tiegħi. Imma mbagħad bil-kontra, ara Elvis. Elvis. Alla volja mhix persuna fissat fuq Elvis. It was good. It was good. Issa going. Dan ir-reċenti, u Issa going forward għandna ta' Michael Jackson min jaf x'inhu ġej. Oh my god. Imma now it all naf x'inhu ġej. Ta' Michael Jackson ħajkun fucking iffissat fuq Michael Jackson. Ħatibda tisma' Michael Jackson fuq ir-radios il-ħin fucking kollu. Karna ta' miet ostja. Kien hemm craze għax kien għadu kemm ħareġ id-dokumentarju ta' This Is It. Ngħidlek fuq Michael Jackson, jien ngħidlek Michael Jackson is gonna be really safe. They're not going to. Lewanet, his nephew is playing Michael Jackson. So, ovvja mux ħaj jgħid kontra l-familja. By the way, he's doing a good job. Le, jider ħafna, imma it's not going to go deep mill-controversial. It's just going to be played safe, man. Imma issa dik il-ħaġa, like aħna il-mużiċisti, specialment daw il-mużiċisti li madomx maħna, we paint them in such a huge mythical fashion. Amy Winehouse ukoll. Dak ħajkun Ara, inti għandek, ta' Amy Winehouse, ta' Bob Marley saħħa. Ta' Bob Marley, Bohemian Rhapsody u daw l-affarijiet kollha, dawn huma mod fej dawn in-nies they are revered. Meta kien ħareġ Bohemian Rhapsody, niftakar kien ġie ħabib tiegħi fuq u għalli waħdek għalli kemmu kbir Freddie Mercury, kemmu kbir. Sejna ġieħna men inti sa ġimgħa ilu. Ma kunx tasmidu għal xedejja minnu. Jiena qbatt dort leħet lu waħdek qed lu taf għal kbir għax midzaj. Genuinament. U his genius is contained to this time frame. Kieku baqa. Għaddej, kien ħadd ma kien jagħti kasu. Kienu jagħtu ma hemm xatt bħal David Bowie. Imma Bowie he's different. Iva, ma ma dak kellu xi ħaġa, he was just always on the ball. Ma tħarġ l-aħħar album u daqshekk talaqna. Xej. Jew anke pereżempju bħal John Lennon, issa hawnhekk ħanaqla. John Lennon. Ħanaqla bella ħessa xil-fajla tiegħek fissat fuq John Lennon. John Lennon kieku għażin baqa' dej, he would have been a big name, imma l-fatt li miet. That's why he's a legend. It cemented him. It cements you, man. Bas, n-nis jgħidu l-allu miskin sparaw. To be honest, ħankun honest. Per esempio, John Lennon, tajt John Lennon, Paul McCartney. Għadu għaddej, man. Imma mhuwiex hyped kif John Lennon. He's not remembered. John Lennon. Imma Paul McCartney differenti għax Paul McCartney he's revered as the outstanding Beatle. Tifimni, għax per eżempju aħna naċajta mill-Beatles. Il-Beatles, tipo semmi l-Beatles. John, Paul, Ringo u liħor. Harrison kien l-iktar wieħed, kien l-wieħed mill-iktar li huwa bravu jaħseb jekk mhux minnhom kollha. Ma kienx minnu liħor. George Harrison. George Harrison. Però jiena mbagħad tiskanta, jiena nħobb persuna bħal Nicky Six. Nicky Six għadda minn żewġ oldies men, u waħda minnhom kellhom jgħidu l-brajna f'qalbu. Biex jqajmuh. Eżatti, fil-fatta bħal-fiction minn hemmhekk ġabu għadik. U anki pereżempju nies oħrajn, pereżempju Def Leppard, band ieħor favorit tiegħi. Steve Clark, l-ewwel gitarrist tagħhom, he was such a perfectionist u tant kemm kien jikbati mill-panic attacks li qabel ma jibda tour l-ewwel show, jisibuh fis-sink, għaw fil-kamra tal-banju ma' sink jiprofa jikisser subaħ, għax he doesn't want to go on stage. But for show and then he's good. Dak miet, ukoll. Dak miet mill-lidu li tiegħi, mhux għax
mit qabel jew lifestyle li kien jgħixu hekk, imma tant kemm kien perfezzjonist li he's a huge advocate for mental health għan-nies artisti. The way I see it. Le, jkun ħafna. U għalija tagħmel sens għax dawn huma nies li they were scooped up meta kienu teenagers. Dew jagħmlu l-ħaġa li riedu and when you do the first album, it's good. Guns N' Roses, first album. Imma mbagħad kollok il-pressure biex Guns N' Roses kif saru issa men balalla. Kif qed tikteb fuq affarijiet, l-ewwel album hija meta inti m'għandekx flus u qed tipprova tagħmel xi ħaġa. Tkun iktar raw. Għandek il-flus. Fuq xi ħadd tikteb. I got a yacht, I got a pool, I got a motherfucker. Mirhom il-mod li su a certain point, huma baqgħu relax. L-ewwel album tagħhom To Fast for Love kienu huma trying to make it. Shouted the Devil is the same album but polished. Mbagħad fuq għamlu covers, girls, men għamlu fucking in-niet għall-strippers kollha. And then they sobered up and they did their huge album, Dr. Feelgood. Imma dak huwa tip ta' progression. Tissir tħobbu band. Il-fatt naħseb trimettatuz tiegħi huma kollha music based. Imma fuq it-transition. Kif ta' tiegħi stess. Personal journey. Coming to this stuff. Għalek, hija dedikati għalihom. Ġifieri, that's why I love music so much. No, music is a very powerful tool, speċi jina meta nkun rrid nikteb xi ħaġa jew something ta' xina nikteb ukoll, like sometimes I write anke kont rich comic u I write fiction u overtake. Meta nkun rrid nagħmel dal-affarijiet nitfa' music in the background. Just to relax you get inspired, you get that and things like that. Music is powerful. Ukoll qed nitkellem fuq music. Inti pereżempju daw il-fake bands u affarijiet li jkunu fil-films. Inti għandek xi fake artist jew hekk li tixtiequ kieku he really was a real musician. Stillwater ta' Almost Famous. Kemmu tajjeb dak il-soundtrack, man. La huma band, għax huma Almost Famous u għawiet mit-top 3 films tiegħi. Ostja, okay. U bbażat fuq tifel jixtieq jisir rock journalist. Alright. U jkun hemm fictional band. U jkun hemm fictional band. Issa ħafna nies jgħidu li the story was autobiographical tad-direttur. U actually jispiċa jkollu deal ma' Rolling Stone biex jikteb dil-istorja, meta fil-verità għandu 15, jasbu li għandu xi 25. U jmur on tour magħhom. Dan il-piece tal-artiklu tkun tipo an up-and-coming band struggling with the cap of fame or notoriety u kollox u da. Ħafna nies jgħidu li Stillwater fil-verità huma Zeppelin. Alright. And they have good songs, they have very good songs. Jina l-iktar wieħed fake fictional band li joġobni li u iktar singer ta' Get Him to the Geek. Russell Brand. Man, għaboli Russell Brand naf nxit palissa. Get Him to the Greek. Like dak I really love them. To the Greek, I watched that insejtu kompletament. Imma d-diski tiegħu faqa men, id-diska tiegħu għadhom Holy shit, that came out a while. La, long time ago. Ma jien id-diski tiegħu għadhom fi Spotify għadhom nisma' għax they're funny, imma xorta funny, imma għandhom beat, man, they're catchy, jekk juġbuni. Ma jekk qegħdin nitkellmu bħala band fictional li huma iconic li kulħadd jikwotom. Tal-kantina u ta' Star Wars. Dawk l-iktar famużi. Xi rajt l-bekket l-orkestra. U inti li tħobb il-mużi, rajt film antik jismu Still Crazy? Yeah. That is a really good film, man. Dan huwa small band. They were like famous supposed for 70s, they had one hit, it's on one hit wonder, u ma sparixxew, u qed jipprova jerġgħu jingħaqdu biex jagħmlu reunion band, u tara struggle ġas kollha xoħ, xi u hekk. Imma it's really, really good, speċi kif ħaj jipprovaw jaqbdu jerġgħu. Ifhimni films tal-mużika li huma ħżien hemm kemm. L-ar li rajt, l-ar li fucking rajt. Mhux film fuq il-mużika, ma film magħmul minn band. Cradle of Filth. All right. Have you heard of them? Yeah. Il-Madonna, l-ar fucking film li rajt f'ħajti. Kamlu film? Emma meta ngħidlek ħażin, tipo
Everything. Holy. Number one, għamluħ xi satajn u xi ħaġa. Imma ma t-nejdik ħassi, I can't even remember the name. Għamek tamal Cradle of Filth movie, ma rajċ film għar minnek fajter. Għannina Madonna kemmu ħassi. Wieħed mill-ar films naħseb biopics l-ar wieħed ta' Def Leppard. Għax kienu għamlu, kienu ħarġu fit-2001 u kienu ħadmu il-VH1. La, right. Made for TV, mela. Le, made for TV. Tant kemmu ħażin li Joelliet il-lead singer qabatu għal jiena jekk xat japproċjani biex jagħmlu biopic għax huma l-istorja tagħhom interessanti minn drummer bidej waħda u hekk. Jien jekk xat japproċjani biex tagħmel biopic għadni bit-trauma tagħha. U il-film tal-Kiss. Kiss kienu għamlu film. Kiss kienu għamlu film, tipo Kiss meets the Phantom kien. U fil-kliem ta' Paul Stanley. We wanted to make a film that takes Kiss with the plot of Hard Day's Night tal-Beatles, but Star Wars. Dwejja. Jisek għettejt ħatamel ġus, ostja, bit-sunnarija, bil-cucumber, u ħatit fanqasini minnek għal-bazz. Just throw everything in. It's bad. Just hope it works, man. It's bad. As Gianni ma jista jiġustifika. La, biex ma jiex hardcore fans, man. Anka l-metallica għan ħarġu film milux, uġver. It's a concert movie. It's a concert, uġver. Concert movies ma joddux. They're just playing, man. Ma kien hemm xi biċċiet fiction ġo fih, biex wieħed qed jipprova jasal għall-band. Just the narrative. U mbagħad biex terġgħu biex in-nies jmorru jaraw il-concert għax Metallica jgħidhom jagħmlu l-istess concert alla. Dik ma nafx għala band li joġobni, ma m'għandix ħajra narhom live, ma nafx għala, ma tant huma kbar li it puts me off. Irrit narhom imma jirrajthom dar. Jekk nagħmel ħajti kollhom ma narax Metallica fine ġifieri. Imma if I have the chance to I will. But I won't be sad if I don't. One of those bands. Brother, jena persona rajt il-Kings of Leon darbtej f'ħajti. Kings of Leon, jok mortarom darbtej f'ħajti. Don't ask. Ġeluk, mela. Don't ask. Next question. Mela, il-bu ħanamlu il-trivia, il-sanna trivia. Naħsebux ver Markus kif għedi? Tajjeb, namlu trivia, ħan it-testja. Il-leksija, ħat rasalla, ma ġibnik. Fatta f'żajtu, għattilom damman nix problema biex jgħid kelma, fissa it's okay. Ajur, ras Kristu. Ajur, fatti, jiġbaħ, issa ma dekx tiġbaħ. Ġili għamil, emma, dik oħra music izma tkellimni ġis kraj superstar u topu. Għanti musicals hobbom u koll xfem. Mux kolla, very obscure. Ġeneralment nsir nħobb dawk li u trabbejt fuqom jew li nkunħdim fihom. Per eżempju, Rocky Horror Picture Show jimma konx naf bieħ. Unbat għalu li l-birgu ħanamluħu kont Frankenfurter. Classic Rocky Horror. Taf li għatma rajtu dak. Jina rrit narax. Inta għatma rajtu kon? It is like, it's considered very important. Dak mux dak. Da, Tim Curry qabel ma kien Pennywise. Mela, l-ewwel ħaġa kbira li kellu. Le, Tim Curry in Rocky Horror. Le, Meatloaf fih, u ġvew kon Meatloaf, Rocky Horror, it's one of those films, leader, it's important. You know, it's one of those movies. Le, vera nishtiq nara, għatma kelli dak iċ-ċans tajt ħanpoġġi bil-qeda u. Le, għassi, nadni ma rajtux, imma tant smajt fuqa li I really should fucking watch it, man. Speċa inti tħobb il-rock u kol, so fiħna. Imma special, ma glam rock. It's very particular. It's a B-movie, it's a B-movie classic. A B-movie. Le, forse namlu reaction, trid nara, inti rajtu? Inti rajtu, Marko. It's a hell of a thing to watch if you haven't watched. Għalek, nara flimkien, ġib. Għamlu reaction, vera. Ġib joints, Marko. Dak reazzjonijiet speċjali. Anzi. Dak fil-70s jew fl-80s ħareġ. Late 70s. Ma dak skur ħajħu għatamalla. Għamlu side by side, sweet transvestite, Tim Curry għamela un bat għamlu jena, mis-sala tal-birgu, għara minn għamela ħjar. Ej, għamlu trivia, klaqna. Mela, minxie? Alright, mela, il-rules, basically, ħaj kollok 1 minute, għandek 10 questions, naraw kem taqta in 1 minute. Issa, minnom fajtom nok fuq wrestling, un bat għandek others on popular culture. Alright.
Sissa għandna klassifika, sissa in the lead hemm Dwayne u Rea li għandhom 6 each u għadnu kif kellna Joel last episode li unfortunately għat l-aħħar ġab 4. Joel li Joel. Joel l-streamer ta' Malta. Mhux qed nirrekordjaw. Ijiet nirrekordjaw. It's okay, tista' tajt Joel minnu, ħadd ma jaf minnu, don't worry, ma ħajkunu jafu. Sanaqta. Il-Maltin ma jafux minnu. Il-Maltin le, ma da fuq TikTok għandu 800,000 followers ta' min. No, he's a foreign. Femni, jek mandux videos b-sausage dog jew hekk. Le, sausage dog. Għax daw kemm għaddej bħalissa fuq TikTok tiegħi, sausage dogs. Jinqasam di fucking TikTok. Tista' tgħidli xil-lostijiet tara biex jiġuk videos ta' sausage dogs. Tiġi rajt sausage dog fajtek. Fucking Fucking Halloween, man. Fucking Halloween. U dawk il-mim staqtates bħalissa. Dak li kollu sjerek. Bħalissa ta' kompetizjoni għal-fajla minn kapaċi għamela laħjali. Tibda l-argumenti, eċi prova ma' kemm il-darba ħanuża f'dil trivja. When you're ready, I will tap. 3, 2, 1, and go. The song I'm a Real American was the theme song for which wrestler? Hulk Hogan. Which YouTuber is now a wrestler? La mux KSI, Logan Paul. KSI kum miegħu. Ma għad KSI ma toċ. The movie Fighting with My Family is about which female wrestler? Paige. Who won the 2024 Royal Rumble? Cody Rhodes. Okay. The Rock, Dwayne Johnson, played which DC superhero? Aquaman? La mux Aquaman. Da xek, ħazin. Min kien imma? Black Adam. Black Adam. Peter Parker transforms into which superhero? Spider-Man, no. La wejja. Wejja ħalli. The character Ted Lasso is from which US state? Issa sew. Għandu Southern accent, għandu 10 seconds. Texas. No. Which legendary musician appeared in Kingsman 2? Mana, le, mux Depp, le, Johnny Depp skurli, Ma nafx, rajtux. Hunting 10 seconds għax da waqfek, mela l-axar wahda. Who created the TV show Ted and Family Guy? Seth MacFarlane. All right, that's it. Boom. Nice. Mela kem ħana ġab tajjeb. Mela, one. Ta' Peter Parker. Elton John kien. Jekk xaħat, jekk s-saqsieħ Peter Parker, xaħati wieġbek ħazin keċ. In wadbu, għalla wadbu. Madonna, that is like one of the easiest questions. Emo Spider-Man. Peter Parker minnu. L-ikbar zbal li forsi jista forsi da, but forsi jid Venom bizbal. Laqqastik, man, no way. Peter Parker min sar super Peter, ta' wara Peter superhero. Peter Rabbit. Hamsa ġibt. Hamsa ġab. Min 10. Ġibt ħezjena. Mela, ejja, xinti KSI għat minn flok Logan Paul. Fistan ħodlok l-ewel answer. L-ebba diko. L-ewel answer. Cody Rhodes, Spider-Man, all right. U Kanza. Ted Lasso minn Kanza. Kansas. Ta' fala. Kansas ta' tiġi fijos. Dejjem Kansas. Le, ħabba. Ja, fajn, vera. Ta' x'jisimma, x'jisimma kien jisimma Yellow Brick Road. Dorothy, għax dejjem Dorothy. Kien jagħmlu referenza għal Aha, jep. U dim id-dar għandu actually Yellow Brick Road. Fela ħamsa ġib. Fisse, għaddejt il-Joel imma għadek l-sfet U 3 out of 4 jgħad, mux ħazin. 3 out of 4, min iġi l-ewel. Tista tajti jgħad 3rd place. Min iġi l-ewel xie erbaħ. Xej, jizob. Dal-mag. Għax kont ħanamel erba kol zalta. Terbaħ dal-mag użat minn għandi. Mela. Li swektar. Jekk għandek kollu l-bżet tijaw. Champions League, ħajkollok tazza bil-lega. Anyway, guys, wasanna l-axħar ħanajd naqra sponsors u bat najdu l-close u basically najdu fakko fil-Luca. Anyways, plugs, ma lissa. Mela, grazzi l-sponsors, Planet Consoles għal-Birkir Kara, ħanut tal-Geeks, Funko Pops, statwi, anka inti joġbuk għandu l-LPs u vera tal-films u so ħanu vera cool. Solo Caffe għal-Caffe li dejjem qed nispiċċjaħ u murniħu ieħor issa. So grazzi Solo Caffe sibuhom min-naxxar. Passoltu ċekkjaw il-Patrion, €2 inqas minn kaffe minn ta' Starbucks tamlunna donation forsi nixtru kamra aħjar għax per eżempju palissa €2 nixtru kaffe. Nixtru mux kaffe, nixtru kamera. Kifet kaffe qabel
Għana naqra ħawattu. Mela, bil-Patreon. Sija minn qabel. Jekk tatuna l-Patreon, nista nixtri kamera bit-€2 mantil ximkien fej l-AliExpress biex forsi kun aħja mill-li għandi. Anyway. Dal-kamera tabdek l-istress, ostja. Ok, għalla dal-kafe, dal-kamera. Ok, grazzja, narakom darbohra u issa ħanajdu. Grazzja! Mole, grazzja. Libba, men, xin. Ironically, għet nirħosni aħjar kull darba nalaq il-shows tijaj jissa. Grazzja tal-program. Titna mill-lek il-closing. Le, issa ħanaddilek. Lesti, issa ħanaddu għajdin plugs fej jista jisibuk, jek jirridu actually tridu t-sibuħ ximkien, jewek. But, ċiġi. Mux plugs. Plug bugs dak ħallu. L-OnlyFans tijaw. Xej, dak. Bazzgament, fimni show tijaj, kull jum il-mid-mornings fuq Vibe FM. San of Sinar, Vibe. U xiktar, fimni, bazzgament il-social. Xej, naħseb. Xinu handle? Luca Lorenzo. Luca Lorenzo. Ja, Instagram. Għabellek tikbu ximkien. Ovvjament, during the weekends, ċekja wahda fejn kunet indoq. Probabli l-belt, jek kun għaddej l-belt, taqbad. Għaxin diddoq ħafna l-belt. Yes. Għatma ġejt narak. Maraw fit-tfal. Jena ġerajtek t-xrop, meta ma tkunx. Għalek ma jaqbillekx meta nġien. Aħjar. Għax il-post u għazajru jkollok għet jisfem bla raqmija, kostja. Mux tajib, Anyway, thank you guys, ħana close tape. Thank you guys, narawkom dar boħra. Vera, thank you Luca Lorenzo, ħad gost. Da ma tanċ ħad gost għalla li fi għal-maddu Għalek guest house biex tistatej li nitlaq lem. Il-Kingswell ma tanċ tkellem, imma naqqa li tkellem għalla l-ek il-ħara. Basta ġibtu, għatħan ġib xaħat vera cool, men, għalif jaqla l-ħara, isu jim, meta naqla l-ħara l-Marcos. Anyway, vera, rrid najdilkom b'eżempju, kif għadna, Daniel Kingswell huwa guest host xi kultant ħajkun jataw xi kultant li għax issa jaqbu ħafna basically jisparixxi mid-dinja l 2 months. Yes. Unfortunately. Insomma, għannis li jafuħ mux unfortunately xieħilsu minnu. Anyway, so narawkom da next time. Anyway, that's it. Thank you. Għamil tajib close. U tinsiex, viva l-izbaħ sidġra fil-Coast Road. Thank you very much. Diki importanti. Ciao guys!